अमगा हुनदुना लैरिबा मखै मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोकी वारोइशिन पुरक्पा ngamloi haina सरकार की वांगांगलoi टीएस बिस्वाजितना हाइख्रे amadi miyam ki kananaba sakhiba community hall kaya ngasi jwar sanapam amadi nisa sizinefam onthokpa yauriba si laibak thibani haina MLA loken haikre khurumzari mideng tabiriba singbu taram noksari pau sandok na pizari अमगा हुनदुना लैरिबा मखै मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोकी वारोइशिन पुरक्पा ngamloi haina सरकार की वांगांगलोइसु ओइबा वर्क्स मिनिस्टर टेस बिस्वाजित नंगसी लैसांग हिडेन हेरिटेज टूरिस्ट पार्क मियामदा खुशिनबगी थोरमदा हाइख्रे महाकना मखा ताना हाइखिबदा एमयू की वाथोक अस्तिगी मतांगदा सरकार पाइमिनरिबा पार्टी के मेंबर मरक्तगी एमयू गा मरी लैनना सरकार बु हुंदुना ngang sakpa haibasi mahaki maranai oiba wafam oigani sarkar paiminnariba singi marakta amaga gi marakta mot khena ba wafam leite wathog asi loishindana leiriba makhai aikhoi punna mangminnaba natana karishu leite wathog asigi waroishin purakpa haibasi punna wari sanabana oigani haiki agi oiro aduga aikhoi gi leiriba chhatra gi oiro punna mak aikhoi sarkar sina thong down honorable chief minister junga invite abudu lakpire har kanda aikhoi punna hana sakibda लेरी पोट मुक्त मुखना नुआई तब नुआई लेरी जिंग पुनम छोड़ा तौरे हर कांदा चमीनबसना प्रजा के अमदि लेबाकी अफबा ओइगनी अदुगा अखोय प्रजा मयाम दजु सोशल मीडिया दा यामना साथी ना कमेंट पिनबगी पोचे नतबिदा कंस्ट्रक्टिव ओइबा पोट नैनबीरे हर कांदा क्रिटिसाइज तौबिरा कांदा सुमाइन तौरदि हेना फगनी हाबगी सजेशन अदु सजेस्टिव ओइबा पोसिंग दो गवर्नमेंट सु पीबीओ सोशल मीडिया सु पीबीओ अदु नतबदा नाकपाक तानरा कांदा मान अदु तौरदि आइनि सि खुंगदबने हाबगी पोचे सेजु सोशल मीडिया सिनरिबा मिसिंगसिना लोन मक्तोक पिरकांदा अमत ओइबगे वाखरोन लापिरकांदा सरकार द कोऑपरेशन पीबीयू यूनिवर्सिटी लेरिबा पुना मक्सिंगसिदा हांगबा यानबा अमदि यासननबा कोऑपरेशन पीबीयू हाइदना आई प्रजा मयाम दसु आई निजरी ngasi thoram aduda lamyanba hizam irabot ki mapok kumon thoram amadi angom ibungo hal ani gi ningsing thoram su pangthoki thoram aduda MLA Rameshwar Mitai Basikhong Zilla Parishad ke member Jasobanta Pradhan ke Manisana N Kanan yauna miyoi kya nasaruk yakhi मियाम के काननब साखिबा कम्युनिटी हॉल कया ngasi dijwar sanafam amadi nisa sizinefam onthokpa yauriba asi laibak thibani haina MLA loken na ngarang nambol kendra gi manung sanna leima pokpam makha lekai da leiba young social welfare center leima pokpam gi 35 suba mapok kumon thorom da phongdokre thorom adu da club asina konba class 10 amadi class 12 ki parikha da sada marifudra gi mathakta phangba mahairoi singda khudol pot piduna pungning thogatki MLA loken na makha tana haikibada Community hall amadi miyam tinba mafam singda ahal amadi naha kayana zwar sanarakliba amadi nisa season na ba yauriba si lamdam asigi laibak thibani masidagi aikhoi puna ngakthok minaba tangai fade haiki chawhalapagi matungina mama mapana lecture ba nomagi saga da thakka da phawda ai hi da tumda makai mafi sidi sare harakanda ai ni isa ji siam da yadena adum da paisa thadara kanda private school ne tha ko torka imu lo guli sara sara da sida ai ko gi lamdam sto pore ko primam che kanana ka kun lo da mama mapana ngamoyo sidi da club ase na ha sidi lingan batayo siguma development ki wakalor sepa sepa ki walor na ha ki sumba tora da ko pasala ko dikai jerkani community hall mari loina juar sara sara layo sanga ni sumba chi ko na sana biyo sidi ki school chali ba anang sing ikhal ni bana ha da adu ba ai ko ni wala ba te ko da ahla man ji bana adu ba thak chi ko tor ko ko adu ba ikhal ni bana ha ji ko kana kana ni ko wala ka ya ka ba che Mahakna makhatana haikibada rims amadi jenims ta anabagi test tawbada free da tawgani haikiba adu mapung phana thabak ta onthokpa udri masina praja singda chamam naba amadi awaba pire haiki aikogi chief minister ki te pang ki te rupa na ma to mo prime minister ni scheme ma na imung ngamada chai rupa na ma ko yare kana hawo problem loan to problem scheme tu mudi phajai bo bai tu mudi phajai ba implement to ki paisa le jaba kana ma ta kana ba pi hoy nasi ka prime minister ki te pang kana to bo ai ni ki rama ka ya ma tension na ba patient ka ya ma data khar ka to masi ba ta phang ne sida je mo na to ka to ri ba si si thate ma adu wali ada to na o tha ko bo jim to ba na an ka su phang da ba na ti sida ja ai ko na ha ka tha ma to ma ma no to pe na sida ja jenims ta rims ta adu da da ai ko gi ts to ko da ma khan yang khai da ka yo no free da to na ko na si ko free da to kar ma yo ke ba
ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯆꯪꯉꯨꯔꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯡ ꯏꯔꯩꯗꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯒ ꯂꯩꯇꯦꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯗꯅ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ Lupa crore kun manga changna Ukhrul district ta sagadaba residential model school ama ngarang Manipur Infrastructure Development Agency midagi Vice Chairman O Lukhoina district asigi LM block ta urep uyung tamkhre center na sada mari fudra ama state na sada tara puthoktuna linkhat kadaba school asi sanana ba urep uyung tambagi thorum aduda chingai kendrugi MLA Khasim Bashum ADC member singyauna mari lenaba official kyana saruk yakhi midagi Vice President Lukhoina famung chama legedaba residential model school asi अथुब मतमदा साबा हौरगनी मसिदा मियाम न मतेंग पांगबियु हाइखि प्रजादे एश्योरेंस पिग्रगदी एखोय मपुंग फाना फुलफिल होइने इम्प्लीमेंट तौदबा यादे हाइबसे सि पालेबा ngasi सरकार सिगी चौबा मिसल अमगे मखादा चंगजलकपा दुंबा डेवलपमेंट वर्क सिंगी करिगी खोय पाइखलकपा स्टेप अमने अदुना इना हाजनिंगिबदी विलेजर सिंगना सपोर्ट तौबिदना विलेजर सिंगना लेबिरिबा खुंजा सिंगना प्रजा सिंगना फुल कॉर्पोरेशन पिबिदना इखोय सिगुंबा implementing होननबगी मसिदा मतेंग पांगबियो पैसा नुंसा लोइनमक अखोय फास्ट इंस्टॉलमेंट पिरक्तना आइगी डिपार्टमेंट सिदा डिपॉजिट तरक्तना हुजुक पैसा सी लेरबनी MLA Khasim Bashumna Manipur lengak na khallaga LM block area da school asi sanana ba paikhalakliba asida lamdam adongi praja singna mateng pangbiu haikhi मसी एखोय होजिक एलएम ब्लॉक मखादा लेबा नखोय मयाम से नोय परमानेंट ओइबा या एलएम ब्लॉक नखोय खाजोकबा याय मदुनि मतम मतम के होजिक लेरिंगे सिदादि एलएम ब्लॉक से एखोय मयाम ना मसी एखोय की ब्लॉक नि हायना मसी खरा फजना नुंसिना तोबिरो हाइसि नखोय सिमा से हाइनिंगे All India Multilingual Drama Dance Music Competition Festival mathang thagi tang manga dagina tang nipan phauba gawada pangthokadoriba Mohans Carnival lisingani gatara nipan da saruk yanana ba Imoinu Cultural Organization Chingamakha gi nupi artist singasi speaker Waikemsana Chingamakha Model Club mamang di lam thakre thoramadu da Model Club ki president Haubam Indeshor yauna organization ni miyoy kya saruk yakhi Bharat Puluna na thamnana ba pandamda Imphal East District Administration sinduna miyamgi oiba khongsat amangasi Ayuk Palace Compound leiba Traffic Island dagi Imphal East ki DC Complex phawba satkhre DC Chitrana khongsat asi lamyan ba irabot amadi swachhata hi seva ga mari lainana chatpani haikhi अखोइगी लमदम सिदा लेरिबा अंगांग हाइबदी अखोइगी हेक पोकपदगिना अखोइगी चही खाइद्रे मसिददी मिपुंग खुदिमक से अखोइगी मसा मउ फना अखोइगी सारिबा चिंजाक सिंचिदा चिक्सनना मची ओइबा चिंजाक चादना नादे येतना अखोइगी अफबा समाज सम सेंगतपदा चौगो मतेंग पुरकनबगी दमकता था अमा चुकना सुंबा ऑब्जर्वेशन जे तौरकपने सिगी 30 सेप्टेम्बर असि नोमाइजिंग नुमित असि यामना मरु ओइबा नुमित अखोइगी लमयानबा जननेता हिजम इरावत की सामगा कुनिथोय सुबा बर्थ एनिवर्सरी सुता बसी महाकुसु ऑनर तौजबो ओइना हानादगी हौना अखोइगी स्टेट सिदा मफम मफम खुदिंगदा अखोइगी सोशल सर्विस अथरकपा दु अखोइना मखाहानादगी चथदना लाकपा सोशल सर्विस असिगी मसिगी मरु ओइबा अखोइना तौजरिबा कया असि मयाम पुन्ना बाप तामिनसी हाइदना मयाम की मतेंग लौजरगा अखोइ पुन्ना सिगुमा मास रैली से चचबनी Ujala scheme gi makhada Moirang Kendra gi marirak suba phase ki oina ngarang beneficiary humpu tarukta gas connection pikre MLA P Sarachandra gi Moirang Phairan bam lekai da pangthokpa thoramadu da BJP Moirang Mandal gi President Mohammad Abdul Hamid Maibia gas Moirang gi manager M Raju Singh yauna miyoi kya nasaruk yakhi P Sarachandra na Kendra asigi oina hauzik fawbada miyoi lising amaga jama pannifu nipan da scheme asigi makhada gas connection pikre Moirang gi community health center asi rural hospital da naba thaurang leire aphaba khunai ama sembada aphaba mihut khanba mathau tai haikhi migi magi hebe yadre ojiti aigi lamdam masida kari torokanda nagtangi paisa paiba mina shakti leiba mina aikoi da dak toroga kihallaga lana singedna honabada dai koi suma koi gi matung ingragadi kanan aigi lebak kangani kanan aigi lebak sembi gani hebese aigi lebak kanba aigi jati kanba myoba jati kanba visna maruni matamaru dadi lebak kedamutta kathok kadoribase karina kanana afagatoni kanana wakal khan mangangani kanana afagatok togani hebese munna khanbatai publicity togani yaroi cover pangi ibane yaroi photo pangam namna kanaroi ekoi loinamak afabu wakal galena achum wakal galena achum kanano aran kanano karina pabano karina pattabano hebese ekoi kanana bichar togani ei sai san togani
इराबोट देगा मरी लेना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ने सेंदुना तेरा सपम लेरक की ऑफिस दा इराबोट पुनिंगसिंग बगी थोरम पांगथोखरे लेखिद्रबा लुचिंगबा सी फोटो दा हैकत लेकत तमखे थोरम मदुदा पार्टी के प्रेसिडेंट दोखोमांग खोंगसाई CWC की प्रेसिडेंट सपम कुंजकेश्वर वाइस प्रेसिडेंट ओ मालेस वाइनबा चंद्रामदी ए ओकेना सरुक याखी प्रेसिडेंट दोखोमांग खोंगसाईना इराबोट कुंबा लुचिंगबा अमना तौरंबा थबक सिंग ngasi gi mirol ningsingba khakta natana thabak to onthoknaba hotnaba mathau tai haiki काउबा यादे मरमदि माद शेयर तोबिरंबा पुलिसे मच्चा मसु ओलिबा निंगसिम हौरगा सिदा लोखच्चरगा मागी वखल्लोन मागी विजन से हिंगिबा हुजे मच्चा मसु सिंगना दम सिमिनरगा ताइबंग पानसेदा अखोय अंगम मखसि मणिपुर गिदम अपील तोजरे मोदी भवन मोइरांग सिंधुना मोइरांग लेबा इबेंदो पेतंगा की लाइकोलदा केंद्र की MLA पी सरचंद्र यावना बीजेपी की वर्कर कयाना लमटू सेंगदोखरे MLA पी सरचंद्रना अपुनब मणिपुर अमा हाइबा वाखलोन अखोय खुदिमकना सागतपगा लोइनना लुनानबा लमदम अमा ओहेन्नबा होनमिनसी मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइकी पुनमक तैना अपील तौजरी अमरकाई पुनमक लौथोकपिरो पैसिलिबा उवा मसागी ओइबा मरनाई पुनम अदो अखोई मैम सिदा चानबीदना कोऑपरेशन पीबीरगा लौथोकपिरो हाइबा अपील सिमा योरे सुंबा लाइफोक ओइरबनि पासी नुमित असिदा अखोई नंगासी लेइसु थादना अमसुंग सेंगदो खोतोकतना तौरिबसे मैम द पाउजेल दो पीबनि माना निंगंबा फबा मणिपुर म ओहन्नबो होनबद अखोई सुदांग लोकसे इराबोट देगा मरी लेना संदंगखोंग सोशल वेलफेयर क्लब न सिंधुना संदंगखोंग अवांग लेका की तुरेल मपाल ताबल लंबी अमदी क्लब की अकोइब मफम सिंह सेंगदोकपगा लोइनना उ चारा कया थाखरे बोरायांगबी ग्राम पंचायत की प्रधान बिनो कुमारी न मतेंग पीखरे नुंगथेल लेमा नुपी लुपना सिंधुना सामगा कुनिथोय सुबा इराबोट देगा मरी लेना लेबाक निंगबा इसै संगदमनबगी थौरम अमा ngasi top sifai makhalekai da pangthokre thorum aduda NPP manipur gi secretary general organization KS Loken nupilup ki president L Khomdon advocate G Dara amadi myoi kya na saruk yakhi Loken na democracy chatpa leibakta miyam na yadraba matamda miyam gi mihutni haiba sing adu miyam gi seba tawba phangloi manipur university gi wathok ase nakal anida khongpham khara khara handokna raga waroshin purakna bohona haningi haiki प्रजा की वखलोन अनिंबा पामर तारकब मतमदा आइगी इमुंग मनुंग आइगी सरकार आइगी चिलिनाव हेन्ना हेन मरु ओइदे हाइबसे आइ अहाम थमजगे अदना मसिगी वाफमसे अथुब मतमदा अखोइगी लैबा सरकार सिनसु सोल्व तौनो होनबियो अदुगा छात्रगी संस्थान सिंगनसु सही gi mak अखोइगी इकोनॉमिक के कनोदु करियर मांगखिदरा हाइबगी पाखतपसु लई अदुना मसी अखोइ छात्रगी द यामना चावनो मांगजबनी मांगजरी हाइदनसु छात्रगी अनिंबा अपामबदो हंतो हाइबना सदी छात्रगी संस्थानगा सरकारगा मुंगनबसी ममांग थक्ता अमुक थोकिद्रि सुमाइना चाव मुंगनबसी अखोइ हेक खंगपदगी अदुना हिस्ट्री दे लेहौदनबा मसी अखोइना याम थुना अथुबा मतमदा हुजु फै हाइ वाफमसे ai thamjage निंगसिंग लुप टेक्चम न सुसिंदुना इराबोट देगा मरी लेना लमतु सेंगदोकपगी थोरम अमा सतखिबा तांग तरा मरी दगिना तांग कुन निपान फावबा टेक्सम गी अकोइबदा पांगथोखरे लमयानबा हिजम इराबोट की चामगा कुनिथोय सुबा मपो कुमोन थोरमगा मरी लेना असै लुप मणिपुर न सिंधुना सगोलबन मोइरांग लेरेक्ता लेबा दिलीप मयेंग बंगी युंगदा सैरेंग सैदिनबा मा पांगथोखरे थोरम अदुदा युमलेम्बम इबोमसा रघु लेसांग थेम ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की प्रोग्राम एजुकेटिव दिलीप मयेंग बम अमदी देवदास माइरन बम न सरुक याखी सैरेंग सैदिनबा अदुदा ISTV की न्यूज रीडर गीतारानी सोंगथाम सु सरुक याखी मणिपुर काउंसिल त्रिपुरा न जननेता हिजम इराबोट की सामगा कुनिथोय सुबा मपो कुमोन थोरम ngasi अगरतला गी धलेश्वर द लेबा इराबोट की मितम दा हाइकत लेकत तमदुना पांगथोखरे थोरम मदुदा PPCM के एडवाइजर इमा सखी इमा लिरिक इमा मेमसा इमा मेमसो बीएमडी जॉइंट कन्वेनर KS ऋषिकांत यावना मियोय क्या नसरुक याखी इराबोट देगा मरी लेना लेबाक निंगबा सिंगदा युमफम ओइबा सैरेंग कंपटीशन अमा तगेल द लेबा ब्लाइंड स्कूल द पांगथोखरे थोरम मदुदा नेशनल अवार्डी TS नेत्रजित अमदी डॉक्टर S सांतिबलाना मरु ओइबा म्यूरिसिंग ओइना सरुक याखी ब्लाइंड स्कूल की महिरोय सिंगना सैरेंग थिबा संगदमनबा दुदा सरुक याखी
Lions Club of Kanchipur na sinduna lamyanba irabot ki mapok kumon thoram club asida pangthokre thoram aduda club ki president Laitan Them Sital na lusingduna irabot ki maphamda laisu kat khi amadi lamtu sengdokre Irabot dega mari lainana Jenims ki staff amadi workers union Manipur na khusam na duna Jenims ki akoibada lamtu sengdokre Irabot puikai khumnaba utuna thoram asi pangthokpani haina Jenims ki director TS Bhimona phongdokre Masina anaba singda amadi anaba gi party singda lu nan mana kayam yamna hakchang phabada mating phangi habidugi message ama supi na tawjaba Saukhat Khongthang Loop Chinga Makhana Susinduna Irabot Dega Mari Lainana Lamtu Sengdokre Amadi Kang Hidak Kapthokre Imphal West District asi ngasidagi open defecation free oire haina Imphal West ki DC Naurem Prabin na lagthokre ngasi Imphal West ki DC complex ta pangthokpa thorom aduda tongan ba district kaya dagi official kya susaruk yakhi DC Prabin na lising aniga amadagi Imphal West district ta sanitation ki thawsala si satharakpani housing fawada district asida punna toilet lising kuntra mapan sani kuntra mari sakre toilet lising ahum samri nifuma panna family share oina season na ba tha ahum mari fawgi manung da sanana buhonari haiki September thasida kenosida bharat pumbagi oina lunan bagi koi kenoma swasti seva sida koi sigi patamo oina district sida leiba schools amadi hospital aduga gram panchayat singsi lunan bagi koi competition am tawi competition sigi sida category ahum sida first second third tabasi adugi prize do lagliba tari ahum gi pung ahum da district administration gi koi kuringane ni hall sida entropi thorum tawi Swachhata hi seva campaign ki makhada ngasi PHED Kangpokpi division na Manipur Adventure and Mountain Biking Association ga loinana akoi bagi phibam luna na thamnana ba Imphal gi Kangla dagi Kangpokpi district ki 4000 fawga cycle rally am satkre 4000 bazar da luna na thamnana ba campaign ama supang thokhi thorom maduda PHED Kangpokpi district ki executive engineer RK Deven atai staff sing Mountain Biking Association के advisor Dr. Sanjit Nepram yauna atai mioi kiana saruk yakhi educative engineer RK Devena akoi bagi mafam luna na leiduna dinjang kaijang daba samas ama oihenna ba khongthang asi lokhatpani haiki अखोई की डिस्ट्रिक्ट से अखोई की भारत की होइना केनो से क्लीन इंडिया हाइबेदु की पांडम मम की बखादा अखोई ngasi साइकिल रैली लाखपिरि म याम बक ताराम नोक चबगलोइना अखोई हानन थागचरी पाउगी मरकथना अतेन ब्रेक अमतंग लोगजरी Taret Foods के अनौबा प्रोडक्ट ओइरिबा अखोइगी इरमदम असिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लैने पुथोकचबा चगहाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांडमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोइ सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu amukka hana taram loksari makhataba pao Irabot dega mari lainana ngasi Lions Clubs of Imphal amadi Imphal Khwaina International Association of Lions Club District 322D gi makhada Lamphel Supermarket ta lamtu sengdokre thoromadu the Lions Club of Imphal ge President RK Laksana yauna atai thopuba kya na saruk yakhi RK Laksana na Lamphel Supermarket ki akoi bada leiba miyam na luna na lainana bahona minasi haiki Masigida koi praja mayam na koi na apel tok janing madi koi supermarket ki area sida leiba mayam sina mai magi mung de household ki phatta ba mayam se koi hi lambi sida tam tauri ba mayam se asi praja mayam da khai awareness pibiraga ma koi lambi ram khang chat pada amut akai mayam ama leiri ba se asi mayam su khar apel to view masi mokoi ki municipality ki su mokoi ki port si hunthong na ba program mayam ama leibni masi involved to hon biraga si sorok ta pot se hunthong han ba se to hon bini gunu haina Lions Club ki mai ke de ning jari
Lions Club of Imphal Central na sinduna Social Service amasung usara thabagi thoram ama mongsangai da leiba BB Paul Mental Development Home da pangthokre thoram madu da Transport ki Commissioner M Lakshmi Kumar Lions Club ki President Binabon Singh amadi BB Paul Mental Development Home ki Principal Anita Devi na saruk yaki Mayang Imphal Kendrigi Oina National Food Security Act ki beneficiaries sing da phangpham thokpa sakthung phanghandre mari leinaba sing da wakalaba sungasi fawba thabak to onthok pidre haina Asem Roshan Koba mioi amana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada phangdokre Mayang Imphal Kendra da Fair Price of leiraba sukanadre BJP gi mahila kharana polam sing yenduna leire haiki household card paiba ama mada hojik yelisi seng da kilo mari kerosene da liter ama haiba koi lairba praja miyamgi sakhaw asi thadatpaga samanaba mongda kilo amomom asi kakibasi kanana karigidongda kakpiribano chapchaba magi card ki matungina yanpham thokpadu yendinanaba mari lenaba department na yang sangbiu mayampham praja gi lairba praja miyamgi sakhaw thadatpaga samanai aduduna irang thoklakaba matamda khaktang issue si solve tongnaba hona biganu hariba sahi ama khairom masida masing wana yengriba koi polam sing asi mari leinaba local MLA nasu hariba pot asida koi agency gi mathata akandam jeng sangbiraga lokthokriba posing adu amuk hana napsa card holder singda yenthoknanaba mijeng sangbiu Thangmaiban apunba nupi lup ki tara nipal laksuba mapo kumon thoram ngasi DM College campus ta leiba ima khunthok han bisanglen da pangthokre thoram adu da Freedom gi editor RK Ranendrajit Thanil gi president Gyaneshwari yauna mioi kyana saruk yakhi president Gyaneshwari na lamdam asida lup macha macha leibna thabak ama tawada mai pak pangamdabani haiki Special Power Act 1958 की मियोट मिनाई मैं आमना इंडियन आर्मी सिंगा चिंतम खाइदना दुम्बा चथरकिबा मियोट मिनाई असुम मम याम मसी थेंगनाबदा थांगैबनगी नुपी सिंगसिना लेप लैतना ngasi फावबदा अखोई सरुक यारखिबनी हौजिक इनौ नौना अखोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असि लाकपा मतम असिदसु अखोइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना चंगसिलेबा खुंजुंग असिदा अखोई सरुक यादना ngasisu इमा लेबाक मणिपुर कन्नबगी दमकता अखोई थांगैबनगी नुपी सिंगना अखोई चपचाना अरेपा फिरेप लेपी हाइबसे आई थमजगी Guwahati da leiba Assam State Museum ki auditorium da pangthokpa North East ki government employees sing amadi Teachers United Forum ki mifam da Manipur gi mioi taret na saba mihul kangbu amana saruk yakre mifam adu da Manipur sarkar ki employees sing na thengnari ba amadi North East state ki leiba employees sing ki khudongsa da basing khanakre hairi Technopal district ki DC H Rupasandrana Moregi Civil Society Organization singna sakhang maikhang nabagi achamba thoram amangasi More Trade Center da pangthokre thoram madu da Moregi ADC N Bankim SDC More Romeo yauna More da leiba tongan tongan ba furup singi Civil Society Organization kayagi luchingbi kana saruk yakhi DCM da Civil Society Organization singi marakta aphaba mari thamnana bagidamak magi oiba mod sing phongdoknaki Imphal More lambida ahing nungthil naidana ayat apan yaudana gari chathan biu haina All More Auto Owners and Drivers Welfare Association ki President Z Khongsaina ngasi association ki More da leiba office ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre mahakna makha taraduna lambi asida leiriba security ki check post singna chathok chasinda apan batoina piba asina nongma gi khudongsta da hengalakli numidangi matamda ana ayak yaurakpa matamda Imphal da chatnana bahotnabada security ki check post singna chathandana thamba yauri security check post singna makhoi gi check tawgadaba mathau adu khakta tawhanbiu masida lengak na midyang sangbiu haiki kogi security force singna gate da detain to bibasi ekoi yaning ekoi mayam prayam mayam si security singna ngak mangai lebra nadraga detain to matam da anase asi apan leba yai aduna state government na si nungdang oigera ahing oigera nadraga ayuk oigera anytime da any vehicle check to hallo adu free movement bureau detain to han bigunu nadradi emergency serious leba kanta ahing da chatba kanta ekoi kudung sadaba yam thingna khare Ministry of Women and Child Development Government of India ki flagship program ma oiriba Pasan Abhiyan ma National Nutrition Mission
Loishinbagi thoram Kangpokpi district headquarter da leba ADC Sadai Hills ki conference hall da pangthokpa thoram aduda Kangpokpi ki DC Dr. Rangita Bali Waikhom yauna mari leinaba official singna saruk yakhi thoram asiga mari leinana mamang da pangthokiba painting amadi essay competition da makok mathang taraba mahiroi singda mana mathum yenthokhi Humpu humdoi suba Wildlife celebration ka mari lainana class 5 tagi 8 fawagi oiba mahiroi singi layekpa sangdamnaba ama Sekmaizin High School da pangthokre mahiroi sa mehenmana saruk yakhi thoromaduda Unique Wildlife Protection Committee Divisional Forest Officer Central Forest Division kyana saruk yakhi Education S ki Director TS Kiranna Forest Department mahiroi singi khuthangda mass awareness program ama pangthokpa thagatpa phongdokhi Departmental oina smaina punjalaga अखोगी फॉरेस्ट की वैबा सांगा कनबगी योखतबगी अवेयरनेस प्रजादा पीबसी अंगांसिंगी थ्रू द डिपार्टमेंट मैम पुमसलगा अखोगी लैकाई की सोजोक मैम पुलगा तौबसी तुंगदसु माई पाबा परकने खली पुनेगी बालवाडी स्विमिंग पूल द इंडियन हाफ आयरनमैन ट्राइथलॉन हुमफुद्रा दशमिक अहुम माइल की चैंपियनशिप द इंडियन आर्मी द लेरिबा नहारुप मखा पाते की बिसोरजित सिंह अहानब पोजीशन अमदी इंडियन आर्मी द लेरिबा कोंगबा बाजार लाइखुराम लेरक्तगी लाइखुराम बिटेन सिंह अनिसुब पोजीशन ताखरे लखनऊ द चटखिबा तांग कुन तरुक्तगी सथरखिबा नेशनल क्लासिक अनइक्विप्ड मेन एंड वुमेन सब जूनियर जूनियर सीनियर एंड मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप द मणिपुर की टीमना मेडल क्या लौरकले October की तांग अनिदगी पुणे दा पांगथोकदोरिबा यांखैनिथोय सुबा एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप दा सरुक यागदोरिबा मणिपुर की सानरोय सिंगी मतेंग ओइननाबा घरी दे लेबा लाइफस्टाइल फिटनेस सेंटर की प्रोपाइटर एचएस प्रेसोलजित ना ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन के एडवाइजर एम गोजेंद्र दा लुपा लिसिंग यांखै खुसिनखरे लोशिलकपदा मरुइबा पाउ अमुका नपिजरी अमगा हुनादुना लेरिबा मखै मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोकी वारोइशिन पुरक्पा ngamloi haina सरकार की वांगांगलoi DS विश्वासित ना हाइख्रे अमदी मियाम की कानानबा साखिबा कम्युनिटी हॉल कया ngasi जवार सनफम अमदी निसा सिजन को ओंथोपा यावरिबा सि लाइबा किबनी हाइना MLA लोकेन हाइख्रे मिलिंग ताबरिबा सिंगु अमुका नत्रजे